milijarda i 300 miliona tona upotrebljive hrane godišnje završi u smeću. Kako to sprečiti? Pođimo od sebe. Kada ste posljednji put bacili sir ili jogurt zato što im je istekao rok trajanja? Verovatno ne tako davno. Naime, mi, potrošači, zapravo smo najveći prestupnici po tom pitanju. Samo u Evropskoj uniji polovina od ukupno 88 miliona tona bačene hrane ide na teret domaćinstava. Holanđani su pritom ubedljivo najveći rasipnici. U zemlji Lala je do pre samo nekoliko godina u kantama godišnje završavalo neverovatnih 540 kilograma hrane po glavi stanovnika. Ali holandska vlada ima plan i želi da do 2030. prepolovi rasipanje hrane u svojoj zemlji. Evropski parlamentarci to zahtevaju i od ostalih članica. Jer dok jedni bacaju hranu, širom sveta gladuje oko 800 miliona ljudi. No ima i pozitivnih primjera. Francuska je bila prva država na svetu koja je zabranila supermarketima da uništavaju neprodatu hranu. Hrana koja je još jestiva mora da se donira. Ali da se vratimo na nas. Šta mi možemo konkretno da uradimo po tom pitanju? Vrlo jednostavno. Da pre svakog odlaska u kupovinu napravimo spisak. Da pažljivo čitamo rok trajanja i što je najvažnije da nikada ne kupujemo praznog stomaka jer kada su oči gladne i korpa je prepuna, a nešto kasnije verovatno i kanta za đubre.